Dobar dan, dobrodošli. Ukoliko imate sugestije i predloge za naše nove videe, pišite nam u komentarima. Danas ćemo vam pokazati kako se F-kompresioni konektor kompresuje na koaksijalni kabel RG59. Ova alatka Western Security Coax Tool nije skupa za razliku od drugih profesionalnih alatki. Ukoliko ste električar i povremeno bi koristili ovaj alat, onda je ovaj model odlična alternativa za skuplji. Također će vam biti potreban sekač ili ti alat za blankiranje. Mi već imamo izblankirani kabel. Ovo je F-kompresioni konektor. Kada budemo kompresovali konektor, crni plastični deo će ući dublje u konektor. To je ono što zapravo drži kabel. Unutar konektora možemo uočiti cilindar. Centralni provodnik sa unutrašnjom izolacijom će proći kroz taj deo. Kabel mora poprilično da se gurne unutar konektora, jer unutrašnja izolacija mora biti u ravni sa rubom. Centralni provodnik će viriti i odavde. Unutrašnja izolacija će biti u ravni sa rubom. Sa spoljne strane bi to izgledalo ovako. Unutrašnji cilindar koji ste vidjeli će ući ovdje, skroz oko ovog dijela i poprilično duboko u kabel, što će dati dobro konekciju. Sve što treba da uradimo jeste da stavimo konektor ovako. Zatim namještamo kabel sve dok unutrašnja izolacija ne bude u ravni sa metalnim rubom unutra. Nakon toga uzimamo alatku koja je jednostavna za korištenje. Ovdje je mala rupa u kojoj postavljamo centralni provodnik. Postavljamo F konektor koji je podesan za alat, ovako. I onda kada pritisnemo ručke, konektor će se nasloniti na metalni deo ovdje i gurnuti crni plastični deo dublje u metalni deo konektora. Samo nam je potrebno 2-3 mm centralnog provodnika. Mnogi ljudi seku ravno centralni provodnik, ali postoji i bolji način. Manje su šanse da se centralni provodnik izvije ukoliko se iseče pod uglom od 45 stepeni.